Sofija Janićijević oštro je demantovala navode da je sa svojim prijateljem Dačom Virijevićem uputila provokaciju na račun Milice Veličković. Sve se dogodio tokom emisije Narod pita, kada se jedan gledalac uključio putem telefona i podsjetio na situaciju koja je izazvala pažnju. Sofija je brzo reagovala i negirala bilo kakvu provokaciju. Ipak, internet ne zaboravlja. Portal pink.s došao je do snimka koji je Dača ranije objavio na svom TikTok profilu. Na tom snimku se jasno čuje kako oboje komentarišu Milicu Veličković. Na videu se vidi kako zajedno odgovaraju na pitanja, a onda dolazi trenutak koji je izazvao buru. Kada su upitani za Milicu, oboje su se pravili da ne znaju ko je ona. Njihov ton i reakcije mnogi su protumačili kao direktnu provokaciju. Uprkos Sofijinom demantiju, snimak na društvenim mrežama govori drugačije. Komentari su se brzo proširili, a publika je podeljena. Jedni smatraju da je sve bila šala bez loše namere, dok drugi misle da je u pitanju bila namerna prozivka. Šta vi mislite? Da li je ovo bila samo neslana šala ili svesna provokacija? Pišite u komentarima i ne zaboravite da lajkujete video i zapratite kanal za još ovakvih priča.